Привет, меня зовут Алина, и сегодня я дежурная по городу. Сейчас я нахожусь на торжественном официальном открытии медицинского центра «Саранос». Здесь можно вылечить бесплодие, сделать ЭКО и получить ряд других услуг, которые смогут вам помочь укрепить семью. Если вы столкнулись с трудностью на пути к родительству, то важно понимать – это не приговор. Центр «Саранос» предлагает инновационные методы лечения бесплодия как у женщин, так и у мужчин, используя самые современные достижения медицины. Среди высокоэффективных методов, применяемых здесь, это ЭКО и различные гинекологические операции. اولین باری که در اینجا گشوده شد یک مرکز اکو بود در دوشنبه. از سببی که ما احتیاجات رو برطرف کردن نتونستیم تصمیم گرفتیم که یک مرکز بزرگتر در دوشنبه آغاز کنیم و همکنون فعالیت ما فراگیرتر و زیادتر شده است و دیگر نمودی خدمت‌رسانی طبی هم در اینجا عملی می شود و مانند خدمت‌رسانی برای معالجه بیماری‌های اورولوژی، کشت مو و دیگر نمودهایی که بیرون از اکو هستند. باوری داریم که در تاجیکستان از همه مرکزهای پیشرفته‌ترین در تاجیکستان و در آسیا مرکزی خواهد بود اینجا. «Саранос» вас ждут врачи высшей квалификации, многие из которых приехали в центр специально из Турции, чтобы предложить вам профессиональную помощь. 12 سال اینجا ما فرزند نداشتیم و وقتی که تمامی امید و آرزوی خود را از دست داده بودیم بعد طبابت‌های طولانی همین تشخیصگاه «سارانوس» در دوشنبه گشوده شد و ما یکمین طبابت گیرنده بودیم و همینجا سبب شد پروفسور خودشان طبابت کردن و ما صاحب یک دخترچه نازنین گشتیم. رحمت به همین клиники «Саранос». Центр оснащен современным оборудованием, которое обеспечивает комфорт и безопасность на всех этапах ведения беременности. Кроме того, палаты центра оснащены всем необходимым для обеспечения наилучших условий для женщин и будущих мам. بسیار شاد از آن هستیم که در کشور ما روز به روز انمیخ کلینیک‌های زیبای بر هوا گشوده می شود و دیگر ما را شرط و ضرور نیست که به دولت‌های خارج رفته خود را طبابت کنیم. در اینجا تمام نمودی طبابت‌ها و جراحی‌ها را می‌کنند. Клиника «Саранос» открыта совместно с компанией IM Group. Как отметил Исмаил Махмадзауир, основная цель современной клиники – это укрепление семьи и предотвращение разводов, которые могут произойти из-за проблем с деторождением. Здесь приложат максимум усилий, чтобы осуществить вашу мечту о родительстве.